From 2004, I was a jailbait. I've never bengahlali ne2 months ngaphandle. Okay. Yeah. Bengiphuma ngenza ama crime lawa mhlambi 2 weeks nyana nje ngibuyele futhi. So from 2004 till 2016, only now from 2016 to 2023 ngithi ngihleli mhlambe ngina more than 6 months or a year ngihayi ngaphakathi. Because since from 2016 angizange ngaphinda ngaboshwa futhi. Youth yami yona ngiyazi, ubusha bami angibazi ngoba ubusha bami bonke ngibudlele ejele. Ubusha bami bonke ngibudlele, ubuntwana bami ngibudlele ejele nje. Yeah. So khanye nje bengikhanyelwa manje sengimdala 2016. I had to take a decision ukuthi hayi fuck angisabuyelile. Hayi uthi mhlambe nje bengithi plan ye future. Hayi. Uthi ngithi mhlambe in 6 months time ngifuna ukuzibona hayi yayingekho lonto. Yayingekho lonto. First life nje bese iphilela nje umjaho nje. Yeah. Why? Because nokuboshwa bengangithinti nokungithinta la day. Yeah, bengangithinti nokungithinta ukuthi hey ngiboshiwe hayi. Ngibona manje ukuthi ukuboshwa is a waste of time. Ngoba manje uyabuya intanga zakho lezi bobuzibiza ngabo bar zishadile ziyasebenza zinezimoto zinani wena una next. Ukhanyelwa manje masomdala ukuthi hey isikhathi engisimoshile lejele. Nami ngabe ngifana nabanye or mhlambe ngabe ngidlula abanye ngiyayibona lonto. Kodwa ngalesa sikhathi hayi sesinganazo isikhathi leso sokuthi maybe uqede imatric wenzeni hayi sasingakuphuphi konke lokho. Sigela nje bese sigela nje ukujabulisa abazali. Yeah, in my case uthi mhlamba ngikhule ngingabazi abazali. Yeah, ngikhule ngingabazi abazali. And esikhule siyintandane kuhlupheka kwethu. Yabo. But so ne environment ikhawathile. Ayikhawathile kakhulu because from experience enginayo 2016 ithe mangiphume ejele angizange ngabe ngisabuyela la. Ngize ngahamba ngayoyihlalela eKZN le. Ngabuye eKZN ngahlala ePitori. Maybe nginabo ma 3 years ngila ikhuthu. Yeah, le 5 years le yonke le bengekho la ikhuthu. So I had ukuthi ngiphume kule environment. Kwenzela ukuthi ngikwazi ukukhanyelwa. Environment ne company yamkhawatha umuntu. Because of ubuya ejele ubuyela same environment, same bangani. Ngoba most abanye nje bese bengena nje ngokuphapha nje yabo. Umbona ukuthi lo cheese boy lo unomama, unobaba, una everything yabo lonto. Seke manje nje hamba ngefashion yabo lonto. Ngoba lo muntu akanaso isizathu sokuthi ungeneleni la yabo lonto. Laledlile lo muntu make efuna icathulo uyathengelwa uphapha nje ukubulawa uphapha nje. So thina emgengeni naso uxoshi mawuphapha sakufaka emgengeni. Mawuphapha nje abanye bayenziwa uphapha nje. Hayi ukuthi mhlawumbe umuntu ufuna ukulala edlile awenza ukuphapha nje. Hayibo. Abanye vele abanye bebefuna ibackup. Yeah, ukuthi at least if you can't beat them join them. Hayibo lonto ya. So abanye nje bebengenela yona lonto ukuthi nami ngabizwa ngesinayi hayibo lonto ya. Uphapha nje abanye bangenele nje ukuphapha nje. Number ngayithatha same year mangicala ukuboshwa. Yeah, 2004. Yeah. Ngifake khona 2004 inumber. No, it's like to belong. It's to belong. It's to belong because manje most amajito amangwafoster nayo ngathola nenumber. Yabona. And the same number le isikhuliswa ama hotman esazi ukuthi banayo le number. Yabona. So ngili to belong nje. It's not like mhlambe bengisaba umuntu nani. Even if bengayifakanga inumber bengizongena ngiphume ngisurvive. Hayibo lonto. Phapha nje ukufaka nenumber yakho nje. Just want to belong. Hayibo. Uthi vela hayi yezasemzini vela hayi.
faka inamba ube grand. Ayizange ifake isikelemeni la inamba leyo. Ingifakile kakhulu ngoba lamanxiba lawo enginawo lawa wonke emzimbeni amanxiba wenamba. Amanxiba wenamba lawo. Ngoba I almost died for yona le number le. So yabona ukuthi if bengafaka nginamba mhlambe ngaba kunawo nokuba nawo amanxiba. Ngoba mina ukuyithathe kwami inamba ngiyithathe injalo ngayithanda like ngumuntu oyenza into ngokuyikhandla. Hayibo so bengiyiphilela inamba bengiphila ngayo bengiphefumula yona bengiphuza yona bengidla yona inamba. Ngayithatha nje ngayamukela ngezami izandla kithi manje ngiphila inamba bengiphila inamba. Ngiphila inamba strong. Ifleke lasemoyeni. So wabaleka? No, angizange ngabaleka. Ukubaleka ngizange ngabaleka ngoba bengaphili kabuhlungu ejele. So only umuntu ongabaleka mhlawumbe umuntu ongaphili kamnandi. Thina sesiphila kamnandi thina. Ayingekho into esiswelayo. Sasiphila kamnandi. Ezinye ingane mazibuya le evisitini bathengelwe izinto mabefika la esectionini besibabamba inkunzi. So ayingekho into esingayibaleka. Sibamba thina inkunzi. Sibamba thina inkunzi strong. So manje amanye ama camp lawa bewangandlwisi ukuthi obvious ukuyalwiwa. Angithi sibathathela umsebenzi wabo. Akusiwona umsebenzi wethu phela. Kodwa sebasesibathathela umsebenzi. Behlezi nje shubile nje waya behlezi shubile. Yeah, because of la akusuba noba no mess. Ngithi umese ungena ngendlela yawo. So besikwazana ngama razor. Yeah, ama razor. Or sometimes begqekeza ama window so. Gqekeza window ubophe ngendwangu nje. Ngene empini. Yeah, bekulinyalwa nje. Yeah. Sesiswa amagulukudu. Banye bayisibhedlele bayotishwa. Banye bayostishwa le. So now ukuthi uthatha inamba kusho ukuthi sozophila kamnandi. Ya kusho ukuthi uzophila kamnandi. Uthatha kwakho inamba kumele isebenzele. Iyasebenzelwa phela inamba. Akuyona iumbrella ihlobisi lanto la. Mele sigcwale ngempela ukuthi inje ikwazi ukuluma le. Kumele uyiveze ukuthi ngempela unawo amazinyo na. Ya bengiwashaya ama draft. Imapha amajele sowahamba. Ilona. The time ngisase juvenile ngaya eRamchana. La elona eRustenburg. So kule manje mase ngimdala bangise Aluwal North. Ngiye Aluwal North. Nase Modapi. Nala eKrugersdorp. Yeah, nala eKrugersdorp neKlerksdorp. Arofonke amajele lawo ohambile ngathi ipheshisa. Lebeshisa bekwi Aluwal North. I had to rely on myself. Struggle futhi angihlalanga even a monthly. Yeah, ngihlalanga even a monthly. Wacela draft or? Ngiyazicelela mina idraft. Angithi abokhada mabebheka ifile lami. Ifile lami belinama case wokuthi ngigwaza amaphoyisa. Ngiyayibona lonto. Ngigwaza neziboshwa. Shuthi nje ifile lami lalibomvu. So mangigwaza umuntu bekubizwa kulamajele lawo engithuka kuwo. Bathi hayi simxoshile nathi. Nizobona ukuthi niphuma kanjani ngayo lo muntu. Bathi futhi nimfakelani nina emaseleni ngoba lo muntu kuyasho ukuthi lo muntu uhlala emagulukudu. Bababuza ukuthi ugwaze kanjani umuntu ngoba lo muntu uhlala emagulukudu lo. Yona lempilo le yokuphila emagulukudu. Khona laphilanga ngakhala khona. Ya ngakhala. Ngacala ukuzwa ipain ngezibuzo ukuthi kanti mina ngonjani ulova ungafuna abanye abolova. Like ngiyingulube engafunwa yezinye ingulube. Ngasibuza ukuthi hayibo. Kanti mina impilo ngizela kanjani? Hayibo lonto. Hayi lapho ke ngacala ukuthandaza. Umthandazo wona ungisizile. Ngoba bekunzima kimi for ngithandaza. Umthandazo bengawazi. Ya but ithe mangicala ukuthandaza lapha ke ejele. Ngicala ukubhala lama poetry lawo wami lawa. Yeah, at least
so ukubhala yiko ukuthandaza nokubhala yizo lezi zinto eziwu2 lezi ezingisizile. So ngaphandle bobhala No. poetry. No, ngicala ukubhala eMagulukudu. Ngicala ukubhala le eMagulukudu. Why? Because there I could speak with the walls, but they couldn't respond to me. Sometimes I used to hit them until my hands are swollen. So ngabona ukuthi hayi kungcono nje ienga yami nenyembezi zami ngizichithele la encwadini. Into eyayifikela nje ukuthi ngibhale. Yeah. Because mostly bengikhala ngefamily yami, yabona, like ngifeel ukuthi bangilahlile, yabo lonto yawo. Thanda ukubhala nje, ngibhala nje. No, like ngibhala ngempilo yami. Engicale ukuyiphila ngisasengintwana. Ngibhale nangempilo yami le yaseMagulukudu lengiyiphilayo. Like nama chances lawa engakaze ngawathola empilweni. Like ukufisa, ngiyabona ukufisa ukuthi nje sengathi ngaphuma nje ngishawa uwalknyana kancane nje, yabo lonto ngiphunde ngibuyele la ejele. Like i-depression iyo egcine sengenza ukuthi ngibhale. Why? Because of bengidiagnosed ngamapilisi haloperidol no disipali netreplin. So itreplin ile bengilalisa ngoba ngithi bengilwa kakhulu. Yeah, so bethi bangishawa umjovo wetreplin, I could spend mhlambe 3 days nje. Yeah, nginam. Yabona. Nginam. Why? Because of ne-psychologist. Angingacala la ku-psychologist. So i-psychologist lidlala ngengqondo zakho, yabo lonto. Lokutshela ukuthi ahlanye kubeni uzazi ukuthi wena uhlanye, yabo lonto. So nje i-psychologist nakhona lesalwa ne-psychologist yakhona. Hayi angireferela ku-psychiatrist. I-psychiatrist yahlala nami kancane. Ngiyakhuluma nalo plus bekuyingami la. Engibuza like i-background yami ukuthi ngikhule kanjani, yabona. Yeah, i-life story yami. So kulapha athola khona ukuthi nema lo muntu lo ushawa i-depression, hayi ukuthi mhlawumbe uyahlanya. Lo muntu ushawa i-depression. Why? Because of nensiza yami yathola i-miscarriage mangiloku ngisetrialini. So le nto le yabe ngihlezi ngicabanga ngayo kakhulu, yabo lonto. Yabe nginenye i-depression enswambu. Yabe ngine-depression enswambu. So ubona bebengiphathisa okwehlanya, yabo lonto, nalamapilisi lawa wakhona lawo, yabona. So do you think intervention ye-psychiatrist ikusizile in a way? Yeah, ingisizile. Why? Because of naku ngaphandle angiwaphuza amapilisi wakhona but angikho aggressive, angikho, yayibona ngigrand, yabo. So that is either nje bebesizama nje ukungikhawathi umqondo, angazi ukuthi kwenzakalani. Mangathi uya calculate, how much time did you spend ejele la? 2004, 2016. Yo, minyaka. Childhood yami yonke phela le. Ngoba 2004 benginangakhi 17 or 18. Yeah. 17 or 18. Ngikhanyelwe manje sengina 29. Yeah. 29 years. Kulapha manje ngicale ngishintshe indlela zami. Yeah. Bangicale ukushintsha impilo indlela zami. So from 18 years to 29 years abona ukuthi isikhathi esingakanani. Uphume kanjani ke this time around, because there was a time lapha ekhaya bebangafuna ukusayinela? Ngisayinelwe umunye umngani wami uDumi. Yeah, uDumi uye wangisayinela ukuthi ngiphume. Angisayinelwanga le, ngishaye istrafu sami sonke. Ngishaye istrafu sami sonke via le 12 months leyo ukwazi iphoyisa. Yiyo le yenza ukuthi ngigcine sengishawa 3 years wami
nalo 4 nale 12 months yonke. Ya u4 years wami ngawushaya wonke ngaphakathi. Why? Because of ngiyakhumbula zange ngayiswa na ku correctional services bengasayini. Angithi umuntu make ephume ngeparole uyasayina ngaphandle. So mina ngizange ngasayina. Ya ngawushaya wonke u4 years wami. Lokugcina. Ya. Awushaya wonke ngizange ngasayinelwa kuzange kwayenzakala nix. So now uthi ugcine ugwazi phoyisa bekwenze njani ugwazi phoyisa? Lelo uzozoyenza le 12 months. Bekuyinamba. Hayi ukuthi ngixabene. Hayi ukuthi sixabene. Bekuyinamba. Ngithi nami ngifuna ukugraduate. Bengifuna ukugraduate. So graduate kwami kumele. So now kuma RAF4 nakhona ikhona lento ukuthi ulibamba lishisa ukhali mangabe bakushaya amaphoyisa. Ukhalelana angithi uyinsizwa. Insizwa ayikhali phela. Iwophela ngaphakathi insizwa ayikhali. Ayikhali insizwa. Ayikhali wophela ngaphakathi uma uyinsizwa. Ayikhali insizwa. Mangabe so buya eKhutsong uthola iKhutsong senjani compared to the time Ya ngithole ingcono ngoba ekushisweni kwamagenge yayenza ukuthi amanye amagenge asabe ukuchubeka ngayo leyo mpilo ngoba abantu bashiswa daylight nale nyanga lethu besihamba nayo yashiswa. So abantu babone lapha ukuthi i-community mayithi kwatile. So from there izinto zaba ngcono because if uthi uyabheka most yamagenge yibo laba ababhema ama drugs onyawupe na. So inyawupe nayo incedile ngokubulala amagenge ijubane yabo. Yeah, most yamagenge yamayabhema bagcwele labalala la phansi kwama bridge. Aningi futhi bafa yiyo lenyawupe le. So i-drug yiyo yenza ukuthi i-crime yaseKhutsong ethu kuyehla kancane nokubulalana ukuthi kuyehla kancane. Ayibhemela amagenge. Ya imoshile futhi incedile. Ngoba ngithi inyawupe ibabulala ijubane. I-drugs kubulala ijubane phela. Awusagijimi ngalela jubane lela lesaspeed. For an example, ngeke ufanise lifestyle umuntu ophuza utshwala nomuntu obhema ama drugs. Umuntu ophuza utshwala ufuna ukuthi ahlale esikonu, anuke kamnandi, ahlale enento ephakethini. So lo we drug lo usaba amanzi, abadli nokudla. Umuntu akhona nje ufuna ukuyibona ebhemile nje, uyayibona lonto. So nami nje ngancedeka, uNkulunkulu uyangithanda. Uthi ngingafiki nasema drugsini. Hayi. Awuzange ufike? Lutho. Yami la bengihlupha nje. Bengenza izinto ke ngengqondo yami iplaka lami ngoba nensango bengayibhemi. Bengayibhemi insango. Ya bengidayisela abanye abantu. La bengibhemela ugwayi nje ngishayela ubhiya nje kuphela. So yiyo lento le yanginceda le ukuthi mhlambe ngicine ngingasangenanga konyawupe. Ngoba phela mawubhema iloda insango ama chances ukuthi ubhema ama drugs maningi. So bangabhema insango uhlangana kanjani nayo i-drug. Ngicale ukuthandaza ngisejele. So le period of 5 years le engitshela yona ngithi bengise KZN nasePitori. Bengifunda yona lento leyo yokufundisa. So ngathola umfazi. Ya uthi ngibuye la ngibuyiswe indaba yomfazi. Oh yeah. Ya ngoba la bengishaya i7 years course. So kule 7 year course ngishaye nje u5 years ngabuyele lokishini. Ya ngabuyele lokishini. Ya na umabhebeza umuntu ongisiza entweni eziningi futhi nje nokuthi mangilahlekelwa ingqondo angibuyise yabo lonto. Like manje ngiyacabanga before ngenza into. Hayi consequences ukuthi angifuni ukumzwisa kabuhlungu. Nami nje ukuhlukana naye ngiyazi ukuthi ngizozwa kabuhlungu. Hayibona. So nje ukuba kwakhe empilweni yami ilethe umehluko omningi ngapi. Yabona. Lethe umehluko omningi ngapi. Yabona.
ngoba ngihamba ngibuya ngicabanga ukuthi hey khona umuntu okumele ngimphilele phela. Injani relationship yakho ne-family yakho? Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Because manje abasangisabi njengakucala. It's good. Yeah, manje it's good. Bangifonela nokungifonela nami ngiyabafonela nje. Yeah, you right. In the community? Yeah, na community right. Why? Because of they've gained lo trust leyo since bengibona ukuthi halo umsinsi sebuye ejele lo uhlalele sesontweni nani yabo lonto ya. Impilo nje umathenda lawa bambanyana lapha emakontrageni lapho ya. Like manje nje wakuzohlangana nawe besiloku usiwasha amatende le. Ya, siloku usiwasha amatende at least. Yayifaka nyani isinkwanyana ya. Yafaka isinkwanyana. Angikhethi umsebenzi. Yonke ithende evelayo nje ngiyasebenza nje. Ngizomenshina nokuthi ubhala poetry ejele. Yeah. Iphelele iphi lento le? So i-producer yami uDiamond ugcina sekebuyela eRiding. Wasevelcom gcina sekebuyela la uMusa. So nami ngicina sengilahlekelwa interest because of ngishaye le aka King Malcolm ngashana le yokumotivator from there ngicina ngasayenzi kakhulu ngoba manje kusizana ngimali ngiye studio ngibuya ngena lutho ngishiya umntana abantu la engadlanga ngibhekane ne-studio singangifakeli usenti yayibona lonto ngicina sengishiya phansi lonto yayibona yeah. Why? Because i-poetry mina bokukhonsula inhliziyo yami yayibona lonto yabe ukukhonsula nje inhliziyo yami but still namanje ukubhala ngiyabhala uthi nje umuntu akatholi isikhathi esiright yeah sokuplana kahle. Why? Because of uhlezi ucabangela nje into okumele uyibeke elokho njani emetafuleni yayibona. So mawulambile ngeke ukwazi ukucabanga kahle unless wazi ukuthi ifridge igcwele, irak igcwele, then ingcondo ke izakwazi ukwenza ezinye izinto yabo. So kumele ngihlangahlanganise ngibone ukuthi ngihlanganisa kanjani. Why? Because of khona into engirealizile kulempilo le yami engiyiphilile. Most eyengane ezenzelwe esonweni kuba yizo kakhulu ezigcina sekwamagenge babhema nama drugs nanani. Yilabo nalabo nje abakhulele emshadweni abakhule mhlambe baphuma endleleni nanani. For an example, if ubaba wakho ehlala noma wakho ukusikeleka uzosikeleka kamnandi, but then if uthola ukuthi uhlala noma olady time alikho or uhlala none time lakho ma olady akekho angazi ukuthi ngayibeka kanjani. Yeah, broken household yayibona. So but then is rare man ukuthola intwana eziphuma ezikhulela emshadweni zibhayisiseka yayibona. Yeah, ngibeke kahle ngokubhayisiseka is rare. So that's why nami ngifuna ukushada ngihlanganisa umndeni wami ube grand yayibona lonto. So ukushada is my first priority. Hey, ngiyayisola too much. At the same time sengathi ngaba ngizalelwanga la kasi mhlambe mangabe ngizalelwe kwenye indawo mhlambe impilo yami ngabe ibe different. Why? Because nathi sigela bengislemi yayibona lonto. Shothi ngabe ngikwazile ukuceda isigela yabona. So nje ama regression ngiphila ngayo kahle regret. Why? Because ama choice abhaye ngiwayenzile liyevini angikhawathini. Yeah, because bengayenziswa ngenkani yabo, bengenza ngokuthanda kwami. So I can say nje ukuthi lempilo le bengiyiphila hayi ukuthi bengiyibhari. Yeah, bengiyibhari. Ayikho iclever eyigenge yabo lonto abobhari bonke abahluthozayo yabo lonto.
ya mawuyigenge nje wafaka le beast wazi ukuthi hayi ushotho sani yabhayisa ngiyabona ngoba labo bhari labe sibashiya esikolweni lapha sithi singabo bangobhari yibo manje abashadile manje abahamba ngeimoto abanemizi wena uyabuya le edanyane ngani ngama criminal record amaningi awukwazi nokuthola isibani so igengi yamasimba nje wempilo ya ngifiseli nje ukubona nentwana yami iphila leyo mpilo le ya ngoba amasimba wempilo nje ayikho into oyibenefitayo ukufa noma ube yiscrap yabo lonto uphelele khona le ejele so nje igangsterism amasimba bro masimba total nami ngiyazisola ukuthi why nje bengiphapha ngingenela lamasimba ama gangsterism ngoba ngempilo ngabe ngikude ngabe ngifair blind yayibona so ukubhayiza lento yokuthi wena ufuna ukusatshwa na iskak yonke lonto hayi iskak ufuna ukusatshwa ufuna ukubizwa ngeclever hayi engakusho nje ukuthi it all relies ema choice owayenzayo yeah because umuntu wenza ukuthanda kwakhe yabo lonto so ama choices owayenzayo yiwona sikhawathayo and manje ne company yeah if you choose your company wise khetha abangani wisely ya uzophila kamnandi environment ngeke sishintshe ngoba sizalelwa kuyo sikhulela kuyo but nje the company nje awungakwazi ukukhetha abangani bakho kahle nje ya uyihambele nalabo ekuthiwa abobhari labo ya kuhlukane nalabo clever labo uyiphilele nalabo bhari uzobona ukuthi ubhari bakho uzokuthatha bukise ezingeni eliphezulu kumnandi ukuba yibhari kumnandi ya abantu engathanda nje ukuxolisa kubona yilabo mhlambe besibakhuthuza sibagqekezela sibathathele izinto zabo yabo lonto le yabolova leyo nayi ngayi into yobunsizwa ya into yobunsizwa leyo ngiyayibona lonto kodwa la besibasukela laba sibabamba inkunzi hayi mfisa sengathi nje uNkulunkulu angangipha lo amandla lo ukuthi mhlambe ngihlangane nabo ngixolisele kubona yabona yayibona abantu engaxolisa kubona ngoba ngabasukela phela ngibathathela into zabo kusiyona into egrand le sister lami uye kahle uunderstandayo ngoba laba abanye laba babancane laba yabona so lo mdala lo uye uunderstandayo ne pressure le engingaba nayo ngeyintwana ukuthi nami ngifuna ukuchakaza njengomjida ngibe nice nginuke kamnandi yabona so they understand it ngoba labo Yolanda laba bebekheriswa yimi laba bese ngena isikole ngaye le mali yokubamba inkunzi yayibona bengibakherisa ngayo ngibakhulisa ngazi inyembezi zabantu yayibona nami bengifuna ukuzama ukuthi at least ingane zasedladleni zisurvive yithi ngebreak makuthengwa amakota namashumshwami nabo bathenge bahle so they understand yeah bangezwa lento engiyifile they understand bayayazi nabo ukuthi uGotman beke seshela yayibona they know nabo ukuthi bengibayeshela yeah yeah impilo ya nje impilo ifuna ukubekezela ya ifuna sibekezelele impilo ngoba manje ukujaha lokuthatha ama shortcut gcina sothola ama accident so ukubekezela khona kunzima vele kodwa nje ukubekezela iyona nje into efunekayo empilweni because ukubekezela kwakho uyazi na ukuthi uzovuna okuhle njengoba sisho isiZulu ukuthi umunye nomunye uzovuna lokho kutshalile you reap what you sow yabona nto so through the patient leyo obvious uzothola okuhle kusuka kuona kodwa nama umuntu uthatha ama shortcut ujahile uzogcina sozithola usejele okanye mhlambe ufa ufela into zabantu yabona nje bekezela nje nomthandazo futhi phakathi ngoba ke umthandazo yaqinisa ikholo yakunikeza ihope umuntu othandazayo
uyathemba ukuba nayo ihope ukuthi hayi ngiyoza ngize ngifike lapha ngiyakhona. So umthandazo nawo uyafuneka kakhulu regardless ukuthi usonta kuphi kodwa uNkulunkulu yena ukhona. Kumele sithandaze kakhulu futhi singadlali.